Hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata ramchung ro rel na sangbar parliament in pakhat zoka lok sabha a mizoram in ai o anei chun thlang turin nichin maidar saria tangkhan vote nei ten boruak muanom tak noya vote an thak tran governor haribabu kambam patian lok sabha member than vote thak chomeka vote nei zongjong te vote thak theu turin asom Nichindar Saria Tangkhan Lok Sabha som pariad na in than thok khatna tan ramchung hun sang vot thak anibok Defence Research and Development Organization DRDO chuan lotling takin India siam missile ayan chin ramchung ro rel na sang ber parliamenta in pakhat jok Lok Sabha Mizoram in IO anei chun thlang turin nichin maidar Saria Tangkhan vot nei ten boruak muanom tak noya vote an thak chan Polling station sangkhajan ni somsari paruka in thanbuai puitur polling party tepo in pei feltoin voin vote thaknia duty tur hian polling official ruat mi sanga somsari pakhat an omani electoral roll tharberin taran dan chuan Mizorama vote nei mi nuai riat singa sangruk le jathum somruk pali an oma heng singa nuai li sing khat sangli le jariat panga chu mi pan nia meichia nuai li singli sang khat le zanga somnga pakwa an oma Service voter mipa sangli zariat somsari pani meichia somkua pakhat an vain sangli zakwa somruk pathum anombok kum somriat panga chunglam vote nei sangli zasari somli pakhat mipa sangni za somruk pasari meichia sangni zanga somsari pali omin PWD voter sangthum zathum somkua pasari mipa sangkha zariat somsari paruk meichia sangkha zanga somni pakhat anoma yang voter kum som pariat le som pakomi Singthum sangruk zathum somsari mipa singkhat sangriat zaruk somnga pakwale mechias singkhat sangsari jasari som pakhat anom bok ani polling station sangkhat jani somsari paruk zinga hian thingtlang rural polling station jasari somnga pakhat le khopui urban polling station zanga somni panga oma polling station hi mun rang sangkhat za somruk paruka siamania chorwalin polling station pakhata voter zaruk somsari pakhat zel an oma Polling station jasari somruk panga a polling buta chet vel nate webcasting kaltlanga vil ani vulnerable polling station sompali Kolosip district a pasari Aizol district a pathum champhai district a pali critical polling station panga Saitwal district vek lir theilu lo na ke pangai polling station som pakhat Mami district paruk lunglei district pali longtlai district pakhat le longleng manga pangai polling station som panga Lunglei district a som pathum Mami district a pahni aumbok ani puan tochin angin tun trum in thana hian candidate paruk an oma state ro realize PM candidate Purichard Vanlal mangayete Indian National Congress INC candidate Pulal Biak Zama MNF candidate Puke Vanlal Vena BJP candidate Pu Vanlal Muakale MPC candidate Rita Amal Somite Baka independent ading Pulal Shir ringa changte te anni Akaswani Regional News Unit chuan voin hian Lok Sabha in thanpual hian special bulletin ati chuak dona chanchin thar puan hun panga jingdar sari le chanve tlaidaruk le achanve le headline news puan thin baka chomadar som chundar som pani tlaidar ni le achanve le tlaidar li ate chanchin thar vo thlakdan thar ber minute nga chung puan thin ani dona he baka hian zan in daria le minute nia in thlan vo thlak chungchang soi hona ti chua ani don bok ani Tun in thanpuya vote nei om tamna ber chu Aizol district ni in vote nei nuai ni singriat sangriat le jathum palian oma vote nei om tlemna ber district chu Nathial district ania vote nei singkhat sangruk le jani somni pathum an oma polling station a elector tamna ber chu Zemabok 8 Aizol district ni in elector tlemna ber chu Thelep Lunglei district ani tundin huna in than duty tur le EVM VVPAT call in dailona omlova EVM baka VVPAT voter verifiable paper trial hi polling station sangkhat janhi somsari paruka man anile dona tuntum in than puya hian ECIL siam M3 model tharbel ballot unit sangkhat kwa somkwa pali control unit sangkhat kwa somnga pariat le VVPAT sanghi somriat pariat man ani ang vote hak zo fel nuwa EVM dana tur strong room chu district na ruam han fel vek to ania strong room hi somli assembly constituency tin tan pakhat theu awma Central Armed Police Force CPF 10
song room kong khar bula chunjan zomin anvenganga Mizoram State Armed Police te point song room omna building hi chunjan zomin anveng don bok ani ven himna lam thok turin state police personnel sangthum janga somnga pathumba ka Central Armed Police Force Company som pani an duty dona flying squad team somriat pathum omin static surveillance team somriat pakhat an oma checkpost somnga pani siam ania hengjinga som pani chu interstate boundary a oma abak zong chu state chung mun thang da ani MCC puan ani atanga April ni som panga sangni somni pali thenga zule rui hloman lutzong chu cheng vai bel chali noi somsari pakwa singriat sangli le somthum panga ating toa silai pariat le amu thanem takba ka gelatin za som le detonator za som man ani to boka CPF company panga CRPF vek chu in thanzo songroom le counting center te veng turin Mizorama an cham tlanga aba company pasari chuan state dang in thanpui duty turin Paul Day zo hian Mizoram an chuasan thung don ani kum somriat panga chunglam le PWD voter te zinga in lama vote hak dutan home voting kalpuania mobile polling team ten an chena ina kalchinin vote hak tir ania Mizoram puma tun thanili le ni som panga in kar khan home voting hi kalpuania kum somriat panga chunglam mi sang khachasari som ko pan hi le PWD voter mi sang thum zathum som pasari ten vote an thakani vote hak nia vote thak dan te hi darkar ni dan zela Polestar app kal tlanga report zung tura ruam hanania in biak po har sana huna ero chuan MPRO kal tlanga chanchin in riat tum ania district in a control room a Polestar nodal officer le official dangba ka MPRO team an duty vek don bok ani Governor Haribabu Kambam Patian Lok Sabha member than vote hak chau meka vote nei zong te vote hak theu turin soma democracy kut pui hlutaka hian mitinin anchan vote an thak nge edu sakti asoeni Governor chuan thalai te abikin vote nei thar an vote hak voi khana tur ta chu kim taka thok chuak turin soma vote tlak that ngei abei sei thu asoibok Mizoram chu state dangten te khinin le khathiam tamna state ania achunga cheng mi puite poin an dingna le chan vo an thria a an mo phurna po an thria a hei wang hian vote hak tura chuak po an thanem hle tura angai ti asoi Lok Sabha in thanpui sangni somni palia Mizoram Parliamentary Constituency tan returning officer Pinazuk Kumari poin electoral roll a ming chuang Mizoram mi puite chu Mizoram Iowa Lok Sabha a thutur thang theu turin asomani chanchin tharhia kaswani aizola tanga puanani Lok Sabha somparia na in than thok khana ta ni chindar saria tang khan ramchung hun sang vote hak ani Lok Sabha in than thok khana hi ramchunga state le uti som pasaria bialza pahnia buat sai mekania Lok Sabha in than thok khana hian chu tu sang khajaruk somni pangan omani Lok Sabha in than thok khana hi Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Andaman Nicobar Islands Lakshadweep Puducherry Uttarakhand le Tamil Nadu a Lok Sabha bial omzonga buat sainia heng baka hian Rajasthan bial som pani Uttar Pradesh bial Riyadh Madhya Pradesh bial Ruk Assam le Maharashtra bial nga ve Bihar bial li West Bengal bial thum Manipur bial ni le Chhattisgarh Tripura le Jammu and Kashmir bial khathewa buat sai ani bok Lok Sabha in than thok khanarwal hian Arunachal Pradesh le Sikkim ate Legislative Assembly member in than buat sai ani bokani Lok Sabha in thana vote la te hi azawain ju nilia chiar ani ang Defense Research and Development Organization DRDO chuan Nimin Khan India Siam Missile Indigenous Technology Cruise Missile ITCM chu Odisha vaw kamatagin hlothling takin IN chin India Missile hi Chandipura Integrated Test Range ITR atagin en chinania he missile en chin na hian beisei lok ang aphavekani Defense Ministry soidanin missile engine hi Indian Air Force thlotheina Su-30 Mk1 atangin thunun ani Defense Minister Rajnath Singh chuan hlothling taka missile an engine awangin DRDO chu alom pui thu asoyani Food Safety and Standards Authority of India FSS AI chuan note hnek tur Nestle chini antel nia soi chu an ending na chu mithiam rual scientific panel ma pharle tur ani thu don na soya hetianga ending ani chan hi Swiss Investigative Organization in
company chuan no se le no te kum ni thling chin nek tura asiam nutea chini antel nia a soiwangani thudon nei na soidanin ramre theile ramwan tlanga hal chhuwa tur no te nek tura siam nutea hian chini tel ania hetila hian hemi no te nute nek tura siam tho ram hausa a hral tura chuan chini chu tel ve ani lo ti ani bok chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui ram chunga ro rel na sang ber parliamenta in pakhat jok lok sabha a mizoram in io anei chun thang turin ni chin mai dar saria chang khan vote nei ten boruang muan om tak noya vote an thak tran governor dr haribabu kambam patian lok sabha member than vote thak chomeka vote nei zongjong te vote thak theu turin asom nichin dar saria chang khan lok sabha som parian na in than thok khanatan ram chung hun thang thanga po vote thak ani Defense Research and Development Organization DRDO chuan lo thing takin India siam missile ain chin chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani